There let salwach kanal dial kontin ba jo me ba jaling ke jen tuk tiang me to kon kaleri to gurliang to de kordan palpin ka kwidien re wicha ka South Sudan gor jen wode yen mo di yen lingogwa ban racha ka kwi koren ci togan wale an kora mo ban manan ci oda latin ban jaling ano gor jen wode ne me de nyoni ko ken ko de kan te liang kamandan le rode gor kon ban te kon lat ko ne ban ke linkel en go ko mun lat ko rodieno re wich ka South Sudan wale der ander te ka liang ten te kon ka ler ngwan bate bu kon ke ling bat kenyam gor jen wo ban tin kon yuren la wale en ban ke linkel ko ngai kon gwan go te ke ti sharen la ren wale te go liang koren shari port dio je riunat kan ngaje no kor dien wala inshallah don re wich ka South Sudan atega jo mishalat gwase me mugo der ander tikalieng ten jo chalat gwase me koren chitwok no ka kumundere is jo chaladen walle chaladen wo chikore twok kare kuro mo chanat chaka moy ka bot ke chaka nak en kodana chitwok wa twok kam SPLIO kene SSPDF go there and there the palpin ke liengde en wo kor mo tuoge ediki ngum nonga koren ci tuoge walle tuoge kam SSPDF ken SPLIO ken wachi gni ke national security doro dana chalke kapoita cha jome cha jalat chaladen wo Sudan People Liberation Army in opposition ken kuma SPLIO chardian mat kashika National Security Service Base mentray wika South Sudan ki Eastern Equatoria State ka chanka wan ka jok awa chikana mak cha teke dini tungwane amu ga botinen wenamo chi senior official ke cha jalat re kurana chitwo kurmo to ki Eastern Equatoria Governor Los Lobong jaramdanan la kweren binemi cha la do nene chikot cha tuka ka poita ka ta ngwane yam kurunwang chela do ne netin kontin makana e kuma SPLIO kashi ken netin kontin la dini SSPDF wachi ken dangwan ki di shi kan ga mo ka bodit gwad dana ci koro mo ci tuoktin ka jo dana chalat gor jen wode koran palpin ka lieng do gwase me jo lingena mo gwase me Ramadan la Eastern Equatoria Governor Los Lobong Ramadan en la governor re wichin binami gwad dana en sha National Security Base dien charge captain kuma SPLI go jikala no chaka cholo ne ti criminal chen ngai kone kana cholo no criminal ne chiang ano changte kormi to kala no ken criminal ti kene ke SPLI go but me chi to gene SPLI go chicken de ne SSPDF chicken ga joj ka chicken de toy kana mu ka board dit ka jora ne chalat so me le ro de wichin winimi kan ti cha wa mi shik beno chicken ma chicken yu dwech ka chicken dang dich tila dini officer chicken mu ka board wadana chikori twokten wa some officer take a critical condition ka jawdana chalat ci lobonga jaram dana la kwer re wichin binemi jane gwadana tore motine ka poeta of course chane dial cha ka joj nedin kontila jiwoj ne ko la tin la civilian ka cha jujo men nedin kontila SSPDF chala do ci kuma SPLIO we ka meko advance alobe gwadana we ka juba ka jawdan chalat gwasmene dorm wun michal ke Dr. Kebino Awat janam dala medical director ka Kapoita Civil Hospital jala de wone jan jane dambangwan cha ka moy ka bot la dine security personnel wa ken cha la hospital chan jo me chan je milin kelbe kaman chalat gwase me wun mishala juma Justin Kapoita executive director chala do ne sha tak chetwoki shana shaka mak
ajene chane damba kal tila officer cha mu ka board ka hospital ajene teram chiliwore gwada dana chire ka mo toktin name agenda na shora laden walle re wichin winemi gwada anti ko toktin ka jen mandan sholat ka jo chalat wasme G civil society kene manana chitu kene violation of 2018 peace agreement me cha tanya spela yo kene SSPDF ki Dr. Machar kene kim yadit chikala ro name a violation ka peace agreement dana inshallah ka president men Machar release kuma spela yo spokesperson Lampol Gabriel chala ro nene agent force dien chikene national security service basement ka poeta chikana maketa ngwan la 4 am ka chanka ngwan kene chikene dang die chiken kanak ala 5 personal chiken connect la dini din dang die chiken kanak ka din en kola din SSPDF ka chikene dang bangwan chiken mo ka board but kume kan la no te ne kene chanak bani de kontra la dini SPLI yo chikala no chikene dang die chiken kanak kene dang bangwan ya mo ka board kijimi ka jawdana chalat michire me be ngai kon yalla no korte tin ray wichin winemi wa ne kontin la dini SPLI yo kene nas la ne konin tekel ka wudi shalka me Thomas Serilo wa charian mat chiken SSPDF ke national security ken yal chiken ka joj gwal dan tiketin cha jo mo cha jala di nona wa do badanan joy ke man chala ku SPLI yo wa ne ti la kan ka kep ko bom no ka wa doy ken ko la civilian wa jen do badanan chi ro la no ci kuma SPLI yo chiken a jogo no ne gwan wo shine ko la civilian chiken de jal ko ntama kor jatin kam kuma SPLI yo ken kum mandan en right kirma yadi cha jo me cha jala de ken te mugur ko bana lat gwasame ke 1991 cha ngaje no ne ki dareng ma char ci ka ga ken John Gernde Mabir ngumi ga ken no bana rightin ka bana right bok mandan en cha ga dareng ma char ken kirma yadi de no ko ngut lat korodian malareng ma chala ga kana yo ne ka ngune bana ke linga jelere me ka jo chalat gwasame wa kuma mrai ke Riek Machar ki Dr. Riek Machar mega ken medan wa Riek Machar gore je mutual ke self determination ko de gore Southern Sudan shima Sudan ka wuri shalga me John Garande Mabur wa man gore no ba wul Sudan ke liu ba jarwat no mo jen dobe dana shi Riek Charo lar ke je lo ci kare linga je so Riek ideology ka ajenan taye dana tana ka je Kir John Garande Mabur jena gore ni unity Dr. Machar jena go ne separation mimo garang vision jena go na be New Sudan be jarwat jenda nan gore dundo Dr. Machar jena ci jenda na bagur jeno ba South Sudan no ba je ba de question kula wona ne en vision dan lat ke Dr. Machar che chub godde wala kana chub ka vision dan lat ke John Garande Mabur che chub godde wala kana chub so na me gore jeno di en loy gwasamo medane to go benani ke 1991 again mission money should Dr. Machar cho ka John Garande Mabur ko ci John Garande Mabur ci gorno de Southern Sudan de jejek no garang cho ban pin agenta ye dan ci ko ye to go je achana men ben gwase men tam ka jen 2013 gwade ci Dr. Machar ci ga ben ga tin yo kene kirma yadi nguma ga kenama Dr. Machar jena kirma yadi ce dob ce jabay dobe da ne cha South Sudan cha de gorge je no ba de je ka ba independent ba je ce wen boro de chung ala kuer ko tam jen kirma yadi wuce jago jen ce billet no kwalka kwagre wuce cha let cha infrastructure cha let ka cha re let will wall anything mo dong de na kula nang niam me de kula nyu je no ci South Sudan ci independent ce je ke ci na chu ka gore ajana shagala de kirma yadi che kir jogo no en baro de chung gore win mi bit ka democracy mi bne di albu ka luar ka wuj bajelat so on gwada mo chu kirma yadi no chu kore tok ka chu chak da kan Machar no da kan Machar che ku che jalat me na ter kana jene kire jogo ring Machar no jin chiro do bichung ala kwer no ajene shi akul ne me che gurna be body ganda kan Machar be ke kebre wuj ka juba and when mo ka maj mi chu adwech ka gwada chal ka Nyakron Cultural Center man tie ken ko jen gwada ante base de ni tetin no and gwada mo ko de ndigen ka loka gwada mi tie ka jen dor chal ka jam juba gwada mo ne chu ko yo twok chu Dr. Machar chu chagan wo Riek Machar gore ku ka tele ku mo gore Riek Machar chu Riek Machar ro chu wo ko logo jen bu korba wonyam na me cha je ka kor cha je no na me shi ku bat kir mi yadi logo no
logonu bu which by election ba jela la national election ba de kon kula tijin wona ne national election cha jela do la kan lat kana ko lat ko tele peri kir sia gorno te ka mal me de lat sia gorno te election me de lat la national election ajen mala kori la ka le de jen sia chuon ko benwari bakanak adne dial kon chung kel ke dakre ma cha ramu lanwar no ki rami mo meti kwireng ma cha la ja gorno be ja ham ki be ja nak ja tai dan ko le to ko ja de kon ko tijin wona ne kir ka ja gwan wo cha national election cha ja de lat na modera article no ka dakre ma cha ngo gor jeno ba national election ba jelat gor jeno ne dial bramo kwera man no be ja kwan si o jen ba pat but gor jeno ba voice ne dial ba jelin rewi ka so Sudan ko ba boy ne ko ken ba ka to kwala gor jeno bi ramkel ken ji duare be ken wuj be ken sham ko jero dien ko lo ka mi jega na mo si janta dam tinatin chana menen ko gwa de ran ci ko je to ga je ke 2013 ci ko ne no chiriu ne dial 4 million people cha we so Sudan cha je ban ping shike GN shike ko refugee camp changana refugee camp ken IDP camp ken go de ko ne natin ngu o chikir me yadit che gor no te national election me de lat che gor no te ram mo de mu gwa de je bar go no ro ka ro de jen ramadan de do de je so aken ten content charin la de je ka kir me yadit me chagu je no de queen kwade la ke 2015 cho kir me yadit to je lok ajen ku ina nen wo be 2013 ba kor be je to ka je ana mekel nyok chana ngaje no ka jen 2018 cha peace agreement me cha je tan ko de election de jalat to ala de no be te me chal ke transitional government o bena balib e kum limne jan ameni mi cha kuin kwar cha jalat ramadan la kwar ndana ba kula kwany den ba wuj be je kula nyoko murol je gwa kel mo jan do be dana cha ngwan yala ke je bat ken kir mi yadit kan je gurun wona me be je lalat shuguro be je interab nyok chire mngai korante mo te dial che ka yaran kir tel mu gwa mele rode wodi o kir che gorno take national election mi balat we ka South Sudan the same thing e cha kon lat Dr. John Garang ma biur che gorno take South Sudan mi baje and mindset me ka jang mindset mi chorolot mindset mi telger la rano an ma ka be je lo la dunda ke be je tet che gor dong de ne dia de kan anim goran modere man no der ja kwan na mo chi ko cha de cholo no jin kwar mi gwa so man ban ngai gwa de me 1991 major talk chong rek ma char ko ba Sudan ba je but instead chi korea to kambien ka chu kui dia chu ga te ka liam chi tok tin chirem loin ka jang chirem loin ka nuare na mo chu to ka 1991 anyok nb ne da ne goring ma chare chu anyok mi ba je blat ka 2002 me shi ga mat ka 2005 chu CPA chu ajelat la comprehensive fees agreement me ku wuri chal ga me John Grang ma biole luk chu le bolo liya ni chu nong no to ba nyo malat ke je so me cha batanya CPA ajen ku independent ku jele nonge ke 2011 me kare ma char kana self determination kana ja apply kana vision mo kana jala let tele me de lar wana te en wala no te mi chala South Sudan je ke je ko wo jireng ma char je mi chal ke self determination je jela jen ndano kwa wi kwa le je so vision wudu mi chal me John Grang ma biur kana kon pa chu me na wala cheng na me lar ke jeno ye father of the nation kwala ne jaban ramadan chile long ering ma charting ering ma char I will repeat ering ma char chile do ne ko ba South Sudan ba je gen self determination chu menta ma kakaje amani international community mai ke medane go ering ma char the same thing in wal mi ering ma char chela do ne bu wit betike election national election cha gor jeno be kep ko bom general ma ba kwanya ba ma no ko jiwi de mone ba la ro ram ne jen bana bu ko wajo ke be South Sudan be nang niam jaram dana gor kenija achen ke be phat bor yeng machar achen ke radian mo che be phat bar bu phan radian machar no go jiwi waram mo be wit be de nang niam atel kor ko ne me wa a democracy de rande ramadan no ko de jezil vote no ba ne me cha je nok e kir jene be wi kwam ka bom anyok de kon ti kula kanano ne mi kuin kwar ba je lat ke 2026 gwi yana no kan kwadang ro ba chunga ajiring machar kene self ken me yadi ke tiene de koken ko samto la gwi no ere machar jen bia kwar e kim yadi jen bia kwar tine ko ken tikatin ti bine ken te burudin chungbo lo de kan wujbo de kan rajbo mi chiran cha jo nok ki tine ga chiko ngwan na mo medetin okay ring machar cha gur jen obe wujbo je rwaji jen gono wuja ate ke democracy ate ke free and fair election ba ngaje no choro da madwi mondo dien anoko chabia dictator country ba rwani je ka bom ba je rwaj
no ke tok ka do me gwa den bo ba ya chulat but kir chama china mo che no ajena to akate ka power ci ka manam te wuri chal ka me museven te ka power ke che jen ka power jen do bdana ko apply so ajena dan user ring ma charba ko be je gorno bdare je yen no rock te dial wide ring ma cha che ti jela ring ma cha te ring ma jalat kir ponde jeram dan bum wide ko che gorno de ji South Sudan de kan te kamal de kan kwer no kan de kan kwany chen ji ring ma charba rada dien de le la kwer ring ma char cha duang men ponde kir ma jadi de cha duang but South Sudanese te kan ka chonko de kan kwer no kan de kan kwany so jo me gore jeno de lari lab jawanan wo bearing machar beaje compare kene me dan shoda lat jen kamde kene John Geng mabur ko beawan bone kamde kene kirma yadi ngum shoda lat ngum no kire ke ngum nok da rag machar den bi gujeno amendi ende gwayo bi chu ngaje no kirma yadi chero kiruni chopkedi katala development reywut changa kel no tele job creation mashalat tele agriculture mashalat kula riang ne jen petroleum de wikula lat keje ajen chama mo no mojene ne tin kon la foreigner tin kon chigi Uganda ko be ben ko landung South Sudan bikan nuer kula ben ko nuer kan la jogro montama ko nuer jene me le mi shoro lot ci kon be man me don ka kirma yadi ne en gorje wuj beje cham so yen roda tugdun chwarwa ka chwa jugno me le mo me je no mo der kula gwa no chede gwa na mo so right now chana gwi ka gwa den beben election dung nantin constitutional keji Uganda baje la dio je ke 2026 okay wala ya 2026 no ke election South Sudan baje la ke 2026 ngaje je gwan wona ne election dung Uganda betika kor to brodian latin ngayen go bobi wanya tama chaja law ko jen banyok barod nyoko chung la kwer museben jatin ga kuje mi wun mi sha doang te rundial jen shu ngoro da bo jatin bo shu ngoro da kuje mi jen kana security nike chicken bo wan chicken no dere campaign der jalla le which ke Uganda do la bon dien mi chi to tene jenga ne de chamoy ke yo na mo dera chom na mo chi chom chana ram mo bu bi la dika chana je guj so jo me gor jen wo de je nyaga ye kor chi to gon wala kor kam SSPDF ken SPLIO gwan mi mo ti SPLIO chicken base do national security mentere wika South Sudan kaka poeta no chicken cap chicken dang di chicken ganak ne dang bang man chamu ke bore ken ke reporten chalat kwerdan en la spokesperson ko kuma SPLIO chirman anti konling so jo me gor jeno de je nyaka ye kel kata dan chiri la wale men gor ke longo de widat kamal ajan dan gor de nyaka ye kel ban nyoji ke le rodien chu je per jon jin binwer online TV channel be je support no ka bi subscribe ka bi notification bell bo je twany comment se mi chala re gwado me be shoma la shubaga ji ko gwada na gor kone an biya ta kamal bye bye